Aleksić. Ugovor o doživotnom izdržavanju je pravni posao u kome se primalac izdržavanja i davalac izdržavanja dogovaraju o načinu brige i izdržavanja i preuzimanja određenih obaveza. O prednostima ovog ugovora u pravnom sistemu Srbije razgovaramo sa našim gostom, advokatom Željkom Simićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Da li je bolji ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovor o poklonu? Ugovor o doživotnom izdržavanju je u svakom slučaju bolji u smislu što isključuje sve naslednike, pa time i nužne naslednike, dok ugovor o poklonu može da povredi nužni deo i time može da bude i upitan pravno. Dakle, ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor koji tu imovinu, koja je predmet tog ugovora, apsolutno isključuje iz bilo kakvog vida zakonskog nasleđivanja. Prema tome, davalac izdržavanja je, može se tako reći, spokojan u smislu što ono što je dobio od primaoca izdržavanja u trenutku njegove smrti kao naknadu za odnos izdržavanja, brige i pažnje prema tom licu koje je izdržavao, ima jednostavno najveći stepen sigurnosti, pravne sigurnosti u našem sistemu. A šta su problemi u ovoj situaciji? Može da se desi da porodica nakon smrti svog člana se ne složi sa tim da želi da da određenu nepokretnost osobi koja je izdržavala. Šta se događa u tim situacijama? Kako se rešavaju ti problemi? Bitan element ovog ugovora u odnosu sada na sve one pravne elemente koji se mogu pobrojati, ali najbitniji su kod ovog ugovora jako stroga forma i aleatornost. Stroga forma podrazumeva da ne zaključuje, dakle, ugovor i ne overava ga šalterski službenik u sudu, nego lično sudija. To je jedna velika retkost u našem sistemu i ta svečana, takozvana forma, podrazumeva da sudija kao jako iskusno lice na licu mesta proceni stanje svesti i druge neke bitne elemente u kakvom se nalazi primalac izdržavanja, a primalac izdržavanja posebno upozorava da će potpisivanjem tog ugovora, odnosno overom pred tim sudijom, biti izdvojeno iz nasleđivanja i njegove zaostavštine to što tim ugovorom ostavlja u trenutku svoje smrti primaocu, odnosno davaocu izdržavanja. Dakle, to je jako bitan jedan moment. Postoji pisana forma obavezna, ugovor se priprema i dostavljaju se svi primjerci sudu, paralelno sa zahtevom da sud zakaže overavanje tog ugovora. Dakle, vi ne možete otići u sud i danas, recimo, overiti ugovor koji ste pripremili, nego se sudu obraćate, tražite da vam se odredi ročište, odnosno termin, i tako se vrši overa. Drugi bitan element je aleatornost, to je neizvesnost trajanja ugovora, odnosno nepoznanica koliko će dugo živeti primalac izdržavanja i koliko će dugo trajati obaveze davaoca. Jedino u tom slučaju, ukoliko je bilo za davaoca izdržavanja izvesno zbog starosti, bolesti, na primjer, kancer i procena lekara da će živeti ta osoba, primalac izdržavanja, najviše do godinu dana. Tada ne možemo govoriti o neizvesnosti i povređena je aleatornost i u tom slučaju zakonski naslednici mogu zahtevati poništaj ugovora u strogo određenim rokovima od godinu dana od saznanja za ugovor, odnosno u roku od 3 godine od smrti primaoca izdržavanja. Ali kako mogu da traže poništenje ako je neko svojevoljno potpisao taj ugovor i ostavio nešto? To je jedno pravno pitanje koje se u trenucima kada se postavi to pred sud, odnosno pokrene odgovarajući sudski postupak, sud u svakom slučaju ceni. Praksa suda je da se teži ka tome da se ispoštuje volja primaoca izdržavanja, jer upravo zbog toga ta osoba je imala određene razloge iz kojih je htela davaocu da ostavi svoju imovinu, a ne naslednicima koji su se možda na razne načine ogrešili. Imamo nekoga na telefonskoj liniji sada. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja imam jedno pitanje. Izvolite. Da li je merodavniji ugovor o doživotnom izdržavanju ili da li mogu u 5 primjeraka da sačinim ručno ugovor, odnosno testament? I da li je on punovažan? Ako se ručno napiše, ste to rekli? Molim? Samo ponovite još jednom. Da li je merodavniji ugovor o doživotnom izdržavanju ili da sastavim ugovor, odnosno testament u 5 primjeraka, svojeručno da potpišem, da li je on merodavan pred sudom danas sutra?
Hvala vam mnogo što ste se Hvala i javili. vama, prijatno. Oba ova akta naše zakonodavstvo predviđa i potpuno je, može se reći, i svejedno na koju će se opciju gospođa odlučiti, ali treba da ima u vidu da sastavljanjem holografskog, odnosno svojeručnog testamenta, jako često građani, iako je to dozvoljen oblik testamenta, ali građani jako često povrede upravo nužni deo. Dakle, ukoliko je gospođin cilj da određenom potomku, na primjer jednom sinu umesto trojici, ova dvojica su se recimo ponela prema njoj neadekvatno, ne brinu o njoj, ne paze i tome slično, ukoliko želi da zaštiti i obezbedi tog jednog koji je zaslužio prema njenom uverenju, ona svakako može ugovorom o doživotnom izdržavanju mnogo bolje da osigura njegov položaj, jer time isključuje i nužni deo ostalih sanaslednika. Testament je svakako moguć, ali predložio bi u svakom slučaju da to bude sudski testament, odnosno ako se na tu opciju gospođa odluči, da se obrati sudu i da pred sudom sastavi testament, jer će u toku ispitivanja uslova i pravnih dokumenata o vlasništvu i tako dalje, sud svakako to preciznije sastaviti, upozoriti je na određene eventualne nedostatke, a ukoliko odluči da sama piše testament, može zaista da napravi neku omašku i to je jako čest slučaj. Kao advokat, kada dajete savete klijentima, da li se razlikuju saveti koji se, kada zastupate lice koje treba da bude izdržavano ili ono koje pruža pomoć? Volja ugovornih strana je nešto što opredeljuje šta će se desiti i kako će izgledati ugovor. Primjera radi, zakon predviđa da ukoliko se nešto drugo ne ugovori, ovaj ugovor naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće, obuće, odgovarajući negu u bolesti i davanje za svakodnevne potrebe. Međutim, jako je velika zabluda da ljudi koji materijalno nisu imućni uglavnom zaključuju ovaj ugovor, jer sve je više slučajeva da jako imućni ljudi, recimo devizni penzioneri, koji su platežno mnogo bolje situirani nego davalac izdržavanja, zaključuju ovaj ugovor. Zato što element ovog ugovora je takođe i ta briga i nega. Tako da nekome ko je u starosti, ko nema nekih srodnika koji brinu o njemu i ko želi da ima osobu koja će mu se naći pri ruci u svakom životnom trenutku, može iskoristiti ovaj ugovor i jednostavno on daje zaista veliku slobodu primaocu izdržavanja da nagradi i zaštiti od svih drugih lice koje zaslužuje da bude faktički njegov naslednik, odnosno davalac izdržavanja u ovom ugovornom odnosu. Imamo ponovo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, mi vas čujemo odlično. Izvolite. Ja imam jedno pitanje za advokata. Imam 3 dece. Ćerka me izdržava i ja bih voljela da pitam advokata da li mogu da samo sa njom sastavim ugovor o doživotnom izdržavanju s obzirom na to da me sinovi jednostavno ne gledaju, ne brinu o meni. Da li neće imati ona sutradan problema ukoliko samo sa njom sastavim taj ugovor? Hvala vam mnogo što ste se javili. Pa upravo sam faktički to pitanje obradio, da. Upravo je ugovor o doživotnom izdržavanju način da se onaj ko zaslužuje prema svim trećim licima i zakonskim naslednicima, pa i nužnim naslednicima, što su u konkretnom slučaju sinovi, zaštiti. Kada bi bio u pitanju, recimo, ugovor o poklonu ili testament, moglo bi doći do povrede nužnog dela. I jedino ugovor o doživotnom izdržavanju, dakle, isključuje sve treće i forsira, da tako kažem, tog davaoca izdržavanja i štiti ga s tim što, naravno, u konkretnom slučaju sinovi bi mogli da pokušaju nakon smrti gospođe da tuže sestru i da pokušaju da izdejstvuju poništaj tog ugovora. Upravo je to nešto, zaista procena je uvek najbolja od slučaja do slučaja, ali statistika govori da je ovaj ugovor jako jak, pravno stabilan i najmanji je procenat uspešnog osporavanja ovog ugovora od svih drugih pravnih poslova, uključujući i testament koji smo pomenuli i ugovor o poklonu. Hvala vam mnogo što ste bili gost ovoga jutra. Sa nama je bio advokat Željko Simić. Kao što sam i rekla, imamo